mugaru no uria kurekuagirwo maumirira ma postmortem ma uthuthuria wa Gikuu kia abithaa wa ABC gicigo-ini kia umbunge gia Gichugu Geoffrey Gitobu wonanitie arakuire kumana na thina wa thakame kumatira mukiha-ini umwe mahuri-ini make. Riboti ino irekereirio thutha wa uthuthuria wa postmortem kurikirira nyumba-ini ya kuiga miri ya Nanyuki Cottage uria utafanirwo ni madagitari Simon Amoko akirugamirira ruhonge rwa Imlu, Ayubu Macharia mwena wa family na Harrison Kiambati akirugamirira thirikari. Kile tumepata kiini cha kifo ni kwamba damu ilikuwa imeganda na ikaenda kwa mshipa wa damu ambao unaitwa pulmonary artery na ikaziba. Kwa hivyo damu haiwezi pitia kutoka kwa upande wa kulia wa roho kwenda kwa mapafu, imezibwa. Madagitari aya oho ni moigite arari na thina wa anemia uria uratumite anyihie thakame mwiri-ini wake. Pia tumepata kwamba damu yake ilikuwa chini, alikuwa na anemia. Kwa kumwangalia hakuwa na majeraha yoyote kwenye mwili, hakuwa na majeraha yoyote kabisa, isipokuwa sasa hiyo kuwa na damu kwenda chini, na pia kumwangalia nilikuwa inaonekana hakuwa na oxygen ya kutosha kwa mwili. Kuringana na uthuthuria uyu mukiha uria thakame iramateire ni uria urutaga thakame kuma ngoro-ini nginyagia mahuri-ini. Kulingana na familia hawakutuambia kwamba alikuwa na magonjwa kama hypertension ama shinikizo la damu ama diabetes, ugonjwa wa sukari. Lakini hayo inaweza patikana kwenye records za daktari ambaye alikuwa anamuona alipokuwa hai. Thutha wa uthuthuria uyu abithaa wa uthuthuria wa wikinae kaunti-ini ya Laikipia Onesmus Towet nieheretie nganja o ciothe ta uria muhuhu uratambagio ati kwahotekeka Gitobu ni kuragwo oragitwo, no ni moete samples cia gwika uthuthuria makiria guku Nairobi. Natural cause of death. No physical injuries, no internal injuries. Therefore, tell our people, the public there, that there is no foul play. However, investigation continues. We have taken samples. We shall be examining those samples to rule out any other foul play. Thereafter, we will conclude our investigation. Gitobu ahurukire muthe wa Jumatatu kiumia giki thutha wa kugwa gwake muciĩ-ini taũni-inĩ ya Nanyuki. Hindi ya githurano gia tariki 9 mweri uyu Gitobu niwe warugamirire githurano gia gicigo kia umbunge gia Gichugu, ukirikana oire rutha rwa thiku 3 thutha wa githurano kurikirira. Gikuu giake ni kirarehete ciuria nyingi amu arari abithaa wa keri wa ABC gukua thutha wa mwiri wa Daniel Mbolu Musyoka uria wari murugamiriri wa githurano gicigo-ini kia umbunge kia Embakasi East kuonekana oragitwo na guteo mwena wa Oloitoktok kaunti-ini ya Kajiado. Ilikuwa ni sudden death, haikuwa kuuawa. Vile umesikia kutoka kwa pathologist. We have spent the better part of the morning to ascertain the same, and that is the message from the concerned offices. Gerifotera Kameme TV, Jeta Getau wa Gikuu.